Hello guys, welcome to the video. I'm Hidayat. So dalam video kali ni saya nak share kepada you guys satu features yang ada pada ChatGPT iaitu Codex, right? Kalau you guys nak tahu apa fungsi Codex ni, basically adalah dia sama macam Cursor, is a code assistant yang membantu you guys untuk coding. So for now adalah saya sudah install Codex ni di dalam Cursor, saya punya text editor lah. Okay, saya subscribe untuk Cursor. Macam mana nak dapat Codex ni? You guys most of the time saya rasa perlu ada subscription daripada ChatGPT. So saya subscribe ChatGPT for $20 a month, which is dalam RM100 macam tu. And saya juga subscribe Cursor. So kalau you guys tengok dekat sebelah kanan ni, ini adalah Cursor punya features lah. So dia orang ada LLM untuk Claude 4.5, GPT and all this lah. Cuma this time around dalam video ni kita nak bereksperimen tentang Codex, alright? Codex daripada ChatGPT ni, and dia punya LLM adalah Codex 5 lah, which is the latest updated model. So apa yang saya nak buat sekarang ni adalah kita akan create satu folder, mungkin folder baru lah kita create satu folder baru, kita buat satu project. Let's create new project. File, new, okay, maybe kita boleh create new, kita buka open project. Okay, so saya simpan banyak dalam saya punya projects. Okay, let's create satu folder daripada sini lah. Alright, kita create satu folder. Okay, folder tu kita panggil real estate. Alright, so apa yang apps yang kita akan build adalah kita akan just explore what are the features yang ada pada Codex, yang kita akan tengok sama ada ia membantu ataupun tidak lah. Okay, so daripada project ni kita akan pilih real estate. Okay, so kita tak akan guna Cursor punya features ni, kita akan close the chat. Kita akan guna features yang exactly daripada ChatGPT. Alright, dalam video ni kita mainly bereksperimen lah Just type je dulu, create an app based on Next.js. Okay, so sekarang ni tech stack yang orang biasa guna adalah Next.js. For database, okay, I would like to create an app and directory app for real estate whereby people can scroll through the house they can rent or buy. The tech stack is Next.js. Okay, biasanya sekarang ni people guna Next.js sebagai the latest tech stack, and then Supabase, this is like untuk database. Tech stack untuk database sekarang ni saya suka antara Supabase dengan Firebase, all in one lah. So quite useful kalau nak guna database yang lain pun tak ada masalah, right? Sebab Supabase ni dia ada function untuk kita authentication as well, and then untuk user interface kita akan guna ShadCN sebagai user interface komponen lah. ShadCN komponen ni is quite famous dalam AI because it's quite easy. Ada banyak components template out there yang kita boleh guna, tapi untuk project ni kita akan guna ShadCN is because much easier lah. So Next.js, Supabase, ShadCN, and then for styling and latest Tailwind for CSS. Okay, so kita tengok apa yang dia akan reply dekat kita lah So you guys boleh tengok sekarang ni dia tengah planning, dia orang exploring the file which is empty file. And sekarang ni kita akan, most of the time bila kita nak buat apps ni, kita akan start dengan installing the app first, which is kita akan install the Next.js app, and then bila kita dah install Next.js apps, barulah kita boleh start using the UI and everything. So dia tengah run dekat terminal, npx create and everything, retrying the command. Kita nak tengok kenapa, apa isu dia. So most of the time kadang-kadang diorang tak boleh ada access untuk run the command through the terminal. So bila diorang tak boleh access run command through terminal, that's why they have to try again. Mungkin dalam apps ni dia akan prompt us untuk run the command, tapi kita tengok apa yang diorang boleh buat. Most of the time saya banyak guna Cursor, so dekat sini saya tak pasti apa yang saya boleh expect. So nanti once it's settled, kita akan update dalam video.
prompt us to ask sama ada approve once, approve this session. Ini saya tak pasti apa dia tulis ni. Reject. Okay, so saya rasa kita just tulis approve this session. Kita tengok apa yang diorang boleh buat. So macam mana saya menilai certain features ataupun code assistant ni adalah not truly the difficulty level. Kita boleh nilai sesuatu features tersebut dengan melihat frustration level lah, senang cerita. Yes. So dulu masa awal dulu frustration level bila saya guna code assistant ni, awal kewujudan Cursor, Windsurf dan juga ChatGPT. Masa awal-awal kewujudan ChatGPT ni, dia tak ada code assistant macam ni. So bila dia tak ada code assistant macam ni, apa yang berlaku adalah kita most of the time saya kena copy and paste code yang ada daripada ChatGPT tu. Diorang generate code and then kita copy and paste dekat file. And then it's been a while after that wujudnya lah apps yang lain, and then one of it adalah Cursor. Right, so Cursor, Bolt and then Windsurf, basically the function is tak perlu dah ada copy and paste, just ada chat interface dekat situ. And then diorang akan generate the file, generate the folder, and then diorang akan susun sendiri. Kita just hanya communicate melalui chatbot je. Tapi walaupun nampak easy, it's easy in terms of pelaksanaan execution of the thing, tapi terlalu banyak hallucination because the context maybe tak cukup ke apa ke, and then terlalu banyak error as well. So walaupun diorang generate content, and then bila kita try to run, a lot of errors going on. So our frustration level is actually going up and up and up. So over time bila kita guna, oh nampak sedap, memang okay, kita rasa happy je. Tapi lepas tu akan ada banyak benda yang tak kena, and kita kena test banyak kali, and the frustration level tu akan makin lama makin tinggi lah. So itu pengalaman saya dalam penggunaan code assistant ni, and diorang improve a lot actually. So saya ada cuba guna juga GPT-5 untuk coding sebelum saya guna Codex, and then bila saya minta satu feature tu, dia terus anticipate apa yang features yang kita nak, and then diorang dah design cantik siap-siap, so it looks nice lah. And most of the features tu yang kita letak tu, like kita tak kata 100% functioning, maybe dalam 80% macam tu functioning, and I rasa okay, that's not bad. So you guys tengok dia dah start Supabase integration, is quite early jugalah. Okay, so basically dia orang try to do this from the beginning until the end. So apa yang you guys kena buat is just sitting there and then enjoy the moment and see what's the outcome yang diorang nak buat. Actually saya rasa kita boleh create multiple agent for this lah, saya rasa. Tapi tak apa, kita akan guna function agent dulu. Nanti after this kita akan try agent full access. Okay, see how it goes from there. Alright, nanti bila dah siap saya akan update from the video. Kita akan tengok what is the outcome. This is just one prompt sahaja. One stupid prompt yang saya bagi, and kita tengok apa yang diorang boleh buat daripada this one stupid prompt. Sama ada benda tu impressive ataupun tidak lah. So ada satu feature yang saya suka adalah sebenarnya kita boleh create multiple agent to build the app. So first adalah maybe in terms of structure of the app, okay, and then the second agent boleh focus on the UI design of the app, okay, and then the third agent kita boleh letak as a testing of the app. Sekarang ni cuma saya tak nampak macam mana saya nak create multiple agent from this Cursor, tapi maybe dalam video akan datang saya akan go through in detail menggunakan Codex lah, okay, how to optimize your app and then to improve, basically to macam mana untuk settlekan satu app tu maybe dalam masa yang lebih singkat. Okay, kalau kita guna satu agent untuk buat semua benda, maybe ambil masa yang sangat lama lah, sebab satu agent nak buat satu benda tu mungkin takes longer time, and then another agent nak buat task yang lain pun probably mengambil longer time. So kita tak nak dia queue, instead of dia orang just run simultaneously. So bila saya fikir, maybe kalau sekarang ni saya tengah guna MacBook Air 8GB M1, tapi saya rasa bila kita dah guna banyak agent macam ni, at some point mungkin kena upgrade lah, because it using a lot of GPU power as well. Sekarang ni baru
baru first task saja. Okay, kita ada lagi 3 task yang perlu dilakukan, which is integrate Supabase, lepas tu set up shared CN UI, and then implement property directory pages with scrolling listing. Yeah, that's the plan. Kat sini dia dah bagi tahu, dia orang dah siap buat apa ni, the to-do list yang you guys nampak tadi tu, diorang dah settle. So this is what they have done, and you guys boleh tengok daripada folder. This is the folder structure and everything. So most of the time kalau kita nak tengok sama ada working or not, biasanya kita akan buat an npm run dev. Okay, let's do that for now. So kita akan open up terminal. Okay, new terminal. Daripada sini kita just tulis npm run dev. Kita tengok apa yang diorang akan hasilkan. Okay, so saya nampak dekat sini ada, basically this is the warning yang bukan critical lah. Kalau tak buat pun tak ada apa-apa. Alright, so it's running. Kita akan buka our website. So saya biasanya suka menggunakan Chrome. Let's open up the Chrome. Okay, so daripada sini kita akan buka localhost 3000. Most of the time that is where our local data. Wow, so you can see there is an error and one issue. Maybe, yep, runtime error. Okay, so let's say if there is an error, what we have to do is just copy and paste. So I'm not expecting that they have this kind of error, you know. By right, they would check and everything, and it should be start working sebenarnya. Error macam ni pada saya adalah a very basic yang diorang boleh tackle before orang kata apa, siap. So tak apa, my frustration level is not truly high yet. Kita just tengok apa yang diorang akan lakukan. Alright, so diorang dah resolve. Kita akan tengok how does it look like. Okay, inilah rupa dia. Macam mana rupa directory ni. Dia ada filter, foreign. Okay, kita boleh nampak macam literally macam Airbnb lah kan. Cuma sekarang ni dia tak clickable. The UI ni saya rasa nampak macam biasa-biasa. Saya tak kata cantik lah. Okay, yang ni pun sama. It's not clickable. Right, some things are clickable, some things are not. Mungkin this is like our first, and then yang ni pula picture tak ada, so it doesn't look perfect at the first go. I mean, it's okay. So this is most of the time the start of the process of the developing the apps lah, right? So what we can do is, maybe the next step adalah please improve the UI and make it more similar like Airbnb website. Kita tengok macam mana. So kita akan waiting, tengok bila dah siap nanti kita akan update lah. Okay, so disebabkan dia punya UI tu tak berapa nak cantik sangat initially kan. So saya kata, okay, apa kata you guys just buat similar like Airbnb, tapi function similar like real estate directory. So diorang dah pun redesign balik the website, and kita boleh tengok macam mana dia punya hasil lah. So ini adalah hasil dia. Memang nampak macam literally inspired by Airbnb website. Cuma okay, kalau kita tengok link ni semua all not functioning lah Cuma okay, dia punya in terms of search, property search ni is not properly aligned well dengan dia punya home section ni. And then ada few images yang tak rendered juga. Tapi in overall it looks nice lah. Cuma ada beberapa benda yang tak terlalu aligned well. Contohnya macam contact agent ni tak berapa nak align well. But for the first effort, I rasa this is quite useful. Okay, so the next thing adalah kita nak tengok macam mana dia integrate dengan Supabase. Apa yang saya perlu lakukan untuk integrate to Supabase. Okay, so kita akan tanya. Now is the time for Supabase integration. What is the next step I'm supposed to do? Alright, so apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena buka env local ni.
Alright, so kita akan tukarkan dia nama dia kepada env.local. Alright. So dekat sini basically create new project dekat dalam website Supabase, and then kita perlu letakkan URL dan juga anonymous key lah. Kita just tengok apa yang diorang instruct satu-satu lah. Okay, so create or open your Supabase project, grab the URL and anonymous key from the project setting and drop them into the env local using the placeholder blah 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 blah, and then restart balik dengan npm run dev. Lepas tu create a properties table exactly as documented in readme, same column name and type, enable row level blah 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 blah, read policy, seed the table with a few rows. Okay, alright. So basically kita kena create a structure. After kita dah create, masukkan Supabase punya details, mungkin masa ni kita create table structure di dalam database. Right, so kita akan buat satu-satu. Kita akan buka Supabase website. Okay, Supabase website. This is my Supabase website. Kita akan create new project and kita akan panggil new project dengan sebagai real estate. Okay, this is the password. Mungkin you guys tak boleh tengok, regardless lah region, maybe dekat Singapore. Alright, create new project. Fail to connect, fail to retrieve members. Okay, what does it even mean? Okay, new project has been created. So apa yang saya perlu lakukan adalah saya kena buka project overview ni. Kita akan buka kepada, this is the project URL. Kita just scroll, copy the project URL, copy the NN key. Alright. Okay, daripada sini kita just copy and paste. Okay, and then same goes to the API key and paste, command V, and then save. So create the properties table in readme. Okay, so kita kena buka readme. Salah satu cara dia adalah kita just literally tanya lah. So please help me for the properties. What I'm supposed to do? What to copy and paste? Okay, so apa yang kita perlu buat adalah kita just pergi ke SQL editor, kita just copy benda ni, alright, and then kita akan enable RLS ni lah. Okay, so kita just follow apa yang dia punya plan. Daripada terminal, Ctrl C, npm run dev, kita run lagi sekali. Okay, so sekarang ni kita akan copy and then we open up the localhost. So, benda yang kita akan selalu guna adalah SQL editor, table editor, right? So, kita start pada SQL editor, kita akan command and V. So, ini adalah basically a new table yang dipanggil properties. And then kita just click run saja. Kalau tak ada issue, dia akan tulis success, no rows return. So, daripada sini sebenarnya we already create a new table called properties. For now, saya rasa saya tak nak kacau dulu RLS ni sebab kita maybe akan enable RLS ni later lah. Right, so that's the first step. And then seed listing. Still in the SQL editor, insert a few rows. Feel free to tweak values. Alright, so yep, proceed and then copy. So just open up the SQL editor, Ctrl A, remove everything, command V, and then run. Success, no rows return. Alright, so kita tengok table editor dalam properties, tapi tak ada nampak anything. Nothing is being, there's no data from here. Kita mungkin tengok dekat table editor. Oh, okay, ada. Yes, ada. Kita dah letak basically fake data lah. So bila kita guna tadi, kita just tanya sahaja and basically dah integrate database, create database daripada Supabase ke dalam our website lah. Okay, kita tengok dulu apa yang berlaku pada website kita. Ctrl C, kita restart balik everything. Command C. Okay, Ctrl C, npm run dev. Alright, so now let's have a look.
pada our punya website. Ini adalah selepas kita combine kan the pictures yang diorang provide tadi itulah. Saya rasa ini adalah benda yang kita letak, which is modern loft downtown and family home near parks. Saya rasa. Is it true? Yup, this is the detail yang kita letak ke dalam website itulah. Alright, kita letak seats tu. Right, so it's quite good. Okay, sekarang ni kita dah pun integrate database dengan kita punya website. The next step adalah, the most important thing adalah authentication as well. Right, so please fully integrate authentication for this website with Supabase as well. Please fully integrate authentication for this website with Supabase and make sure it is fully functioning. Okay, kita nak tengok apa dia punya outcome. So far, saya punya frustration level is not that high, is fairly low at the moment, and saya rasa because they are doing fairly good job. Dia bukannya auto integration with the Supabase, because you have still to create your own projects and everything. So ambil masa sikit lah untuk integrate the database. Okay, so sekarang ni kita akan test the authentication pula. So ada few things yang kita perlu ambil tahu apabila kita create website ataupun web apps. Okay, satu adalah what kind of language yang you nak guna. You nak guna Python ke, you nak guna JavaScript ke, and then what kind of framework yang you guys nak guna untuk certain app. Benda yang paling famous adalah Next.js. Saya rasa tak perlu fikir pada benda yang lain. Okay, kalau you terfikir nak guna yang lain, it's up to you, but the one that is very well used dengan code assistant adalah kebanyakannya Next.js. And then for database, you can use banyak features sebenarnya. Ada yang guna Prism, ada yang guna Supabase, ada yang guna Firebase. Firebase ni daripada Google. A lot of other features as well. Cuma saya rasa Supabase is a bit more easier for me untuk our experiment project. And then for the UI design, most of the time people using ShadCN sebagai framework untuk komponen. Contohnya komponen seperti komponen menu, the login semua ni. Okay, this is like the komponen-komponen you guys boleh guna untuk you guys punya app, right? Okay, so that is one thing. And then bila dah ada tech stack ni, kita kena tahu what kind of tech stack yang kita nak guna. Benda yang selalunya yang perlu diintegrate di dalam apps adalah authentication dan juga database. Benda ni memang every apps perlukan benda yang sama, authentication and database. Right? So Supabase ada all this function. Firebase pun ada juga. Saya juga ada create apps daripada Firebase yang menggunakan similar function as well. Okay, approve this session. Right, so bila dah siap, saya akan update kepada you guys apa yang perlu dilakukan. So Codex dah pun melakukan integration dengan authentication. Apa yang saya perlu buat adalah enable email and password authentication and confirmation email in Supabase, and then test sign in and sign up and sign in locally. Alright, and then add a RLS policy to properties so public users can still browse, and hook the save properties drop down item to a real root. Alright, so kita akan Control C and then run npm run dev again. Selalunya apa benda yang melibatkan database ni, most of the time saya akan reset balik lah, right? So kita akan tengok daripada sini, so it's not perfectly done because there is a build error, right? So kita try copy the error info and then kita try and paste. So this I still consider frustrations, alright, yang ada. So kalau bila kita buat tu ada keep on having build error lah, all these things lah, dia akan slowing down our process. By right they should, like run the test and see whether it's working or not. Just now saya ada nampak juga dia ada tulis okay, test npm run lean. Maybe saya patut buat npm run lean tu. Kenapa saya tak buat? Okay, right. So they are doing it,
And then list now passes. You can restart and build. Okay, restart balik. Ctrl C. This is the most words yang you akan selalu guna. npm run dev, bun run dev. That's pretty much all the time yang you guys akan selalu kena guna. Okay. So kita akan tengok macam mana authentication works. Alright, so apa yang saya perlu buat dekat sini adalah kita akan pergi ke project overview dekat Supabase authentication. Alright, maybe kita akan just know users in the project, sign in providers. Okay, so user will need to confirm their email address before signing. I rasa tak perlu. Kita for now tak payah lagi. Allow new users to sign up. Allow manual linking. Allow email blah 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 blah. Okay, kita just enable email for now. You guys boleh enable, Google and everything, but let's enable email saja dulu. Right. So save changes. And then kita akan tengok dekat kita punya website yang kita telah hasilkan. Okay, kalau kita tengok daripada sini, dia punya UI tak berapa nak bagus sangat. So I'm not really happy with the UI performance of Codex lah. Right, by right it should look nice lah. Okay, so this is sign in and sign up. Let's try sign up first. Okay, just letak nama Hidayat, my email, alright. Okay, and then my password. Kita tengok sama ada functioning ke tak. Okay, yep. Kita currently is being signed in. Alright, and then if you want to sign out, okay, kita ada function. Kita ada profile. Belum build lagi, and then sign out. Yep, so it's fairly good. Apa yang saya boleh komen dalam ni adalah Code Assistant in general dah improve a lot. Okay, untuk GPT Codex ni in terms of UI memang cantik, tapi dia punya alignment and everything still ada lagi kekurangan which is boleh diperbaiki. In terms of integration dengan Supabase also quite seamless, not that complicated. Apa yang you guys kena buat hanya dua benda sahaja, which is letakkan you guys punya project key, and then untuk table, you nak build up table, you guys most of the time kena copy and paste daripada apa yang code yang diorang provide. You just letak dekat SQL editor and that's it. It's going to work. That is for the database. And then for the integration of authentication also quite seamless. Kalau sebelum ni saya punya situation, saya nak kena build sign in lah, sign up page lah. Sekarang ni diorang just dah make it very simple. This is like sign in, sign up. Okay. Right, so let's say macam kalau saya nak sign in terus, and it's fully functioning and I'm happy. So in general, it's a good starting point bila you nak start build your own apps, and I boleh create benda ni dalam masa maybe less than 1 hour to create this app. Okay, let's say kalau you guys nak suddenly nak develop more detail, properties listing semua ni, is fairly easy. So nak buat macam apa, properties guru, nak buat macam website macam Airbnb, is that difficult? No, not really. Not really at all. Alright guys, that's pretty much it dalam video kali ini. In general, my frustration of Codex GPT-5, kalau daripada 0 to 10, saya akan bagi dalam maybe 3 to 4 sahaja. Okay, I'm fairly happy in general in terms of setting up this website, but in detail, I'm not really sure. Okay, sometimes the frustration will increase over time bila you build the website. But for now, yep, I'm fairly happy actually. Alright, that's pretty much it. See you guys on the next video. Bye.